I was not a popular kid. Girls didn't like me. I didn't have much friend. And when you're not cool, you hang out with not cool people. Things are hard. Remember, I was at school. I was not listening to what the teacher was explaining to me. I was thinking about how I'm gonna get out of school, reach the bus before the kid grabbed me and beat me up, you know. This guy, when I was young, he was beating me up in the bus all the time. He was ridiculizing me. I had like Adidas pants that you can tie it like this. He was like taking off. So I was like an underwear in front of everybody, in front of the girl. He was beating me up all the time. And so I come back, I pass through them, and I remember I swing one of them as hard as I can. I knew I was doing the right thing, and I was like, man, these guys, next time they mess with me, they know at least I'm not an easy target. And I was a proud person, I always wanted to be respected. This guy was my father's favorite fighter. It's like, I grew up watching his fights. It's honor stay with him here. And it's my pleasure, brother. George Rush St. Pierre is walking away from the sport at 37 years young. And if you can allow me to steal a line of yours, I just want to say this. When you're the greatest fighter of all time, they don't call you the greatest fighter of all time. They call you George St. Pierre. He is the greatest MMA fighter of all time, in my opinion. George Rush St. Pierre! George St. Pierre rođen je 19. maja 1981. godine u mestu St. Isidore u provinciji Quebec, Kanada. Kao najstarije dete Rolanda i Pauline St. Pierre odrastao je uz dve mlađe sestre. Njegova majka radila je u domu za stare, dok je otac bio montažer podova i tepiha. Još kao dete život mu nije bio lak. U školi je redovno trpeo zlostavljanje od starijih đaka, od verbalnih uvreda i pretnji do fizičkog nasilja i krađe. Jedan događaj iz 3. razreda ostavio je poseban trag. Nasilnik mu je udario glavu o sto jer nije hteo da mu preda svojih $5. Otac Roland nije mogao da trpi nasilje nad sinom, te ga je sa 7 godina upisao na karate. Iako je postizao izuzetne rezultate u ovom borilačkom sportu, njegove veštine nisu mu pomogle u svakodnevnim izazovima na školskom dvorištu. Možete trenirati karate koliko god želite, ali kad imate 8 ili 9 godina, a oni 12, kada ste sami, a njih je 3, ne možete ništa. To je realnost. Sa 8 godina morao je operisati bubreg, te mu je rana na leđima vidljiva i dan danas. Sa svega 12 godina, GSP je postao majstor karatea i dobio crni pojas drugi dan. Uz sve to, do 12. godine GSP se bavio i hokejom na ledu, a kako roditelji nisu bili u finansijskoj situaciji da mu priušte oba sporta, primorali su ga da izabere između dva, hokeja i karatea. Nastavio je da trenira karate sve do svoje 16. godine, kada je njegov instruktor Jean Couture preminuo od raka pluća. Upravo u tom periodu St. Pierre je pogledao video meča Brazilca Roysa Gracija na prvom UFC turniru 1993. godine, što je za njega bila prekretnica. Oduševljen novim sportom započinje treningiranja brazilske džiu-džice, boksa i muay thaja uz već postojeći karate. Tokom srednje škole provodio je mnogo vremena u teretani, koja inače danas nosi njegovo ime, i oborio je školski rekord u zgibovima. Nakon smrti svog karate trenera, Jeana Coutura, St. Pierre je počeo da radi sa borilačkim umetnikom Christophom Miduom, poznatim kao francuski uragan, teškašem iz UFC-a. Svoj prvi amaterski MMA meč imao je 1997. godine, kada je nokautirao boksera udarcem u glavu. Kada nije učio ili trenirao, radio je razne poslove, uključujući sakupljanje smeća, obnovu podova i radeći kao obezbeđenje u noćnom klubu u Montrealu. Kada je imao 18 godina, pokazao je neverovatnu posvećenost treningu, putujući iz Montreala u New York. Uprkos izazovima, redovno je prelazio 100 kilometara kako bi trenirao sa najboljim svetskim stručnjacima i unapredio svoje veštine u parteru, postavljajući temelje za status jednog od najvećih boraca svih vremena. St. Pierre je svoj prvi profesionalni meč odradio na UCC-u 7 25. januara 2002. godine u Montrealu. Bio je to meč u Verdun auditoriumu, a protivnik mu je bio Ivan Mendživar iz El Salvadora. Iako debitant u profi borbama, GSP je uspeo da slavi u prvoj rundi nokautom. Nakon ove pobede vezuje još 3 u istoj organizaciji, a zatim sledi prvi ozbiljniji izazov. Bio je to okršaj protiv Pita Sprata na događaju TKO 14
u Victorvilleu u novembru 2003. godine, ali je i iz tog meča GSP izašao kao pobednik. A upravo ga je ta pobjeda dovela do najelitnije MMA organizacije, UFC-a. UFC is the best organization. They have the best fighter all around the world, and for me it's a great honor for me to be invited to fight here. The French-Canadian, Georges St-Pierre. Sa 22 godine upisuje svoj UFC debi na događaju UFC 46 Supernatural u Las Vegasu 31. januara 2004. godine. Njegov tadašnji rival, Jermen Karo Parisian, važio je za ogromnog favorita, ali je George uspeo da šokira svet i doći do pobjede jednoglasnom odlukom sudija nakon 3 runde. Usledila je i pobjeda nad Jayem Heronom u junu iste godine, čime je St. Pierre dobio priliku da se bori za šampionski pojas sa budućim članom UFC kuće slavnih, Mattom Hughesom. Ipak nije sve moglo biti iz snova, kako su mnogi očekivali, već je St. Pierre pretrpeo prvi poraz u profesionalnoj karijeri. Međutim, baš taj moment bio je ključan za razvoj njegove dalje karijere. Nakon poraza, St. Pierre se vraća treninzima i svoje dominacije u oktagonu. Usledila su 4 meča i 4 pobjede, sve do okršaja sa BJ Pennom na UFC-u 58. Penn je pre borbe sa GSP-em pobedio Matta Hughesa, Renza i Rodriga Gracija. Međutim, Kanadjanin je odneo pobjedu odlukom sudije i tako zakazao dugo čekani revanš meč sa Hughesom za titulu UFC-a. Međutim, zbog povrede prepona GSP je morao prepustiti mesto izazivača Pennu, koji je savladan od strane Matta Hughesa tehničkim nokautom u 3. rundi. Matt Hughes je u tom momentu imao 40 upisanih pobjeda i samo 4 poraza u profesionalnoj karijeri, te od strane Dana Whitea bio proglašen najvećim borcem ikada nakon te borbe. Međutim, bilo je vreme za osvetu GSP-a. I'm very glad you won that fight, Matt, but I'm not impressed by your performance, and I look forward to fight you in the near future. Nakon ovoga sledi meč koji je šokirao kompletan MMA svet. Pobednik Ultimate Fighter The Comeback, Matt Serra, kao totalni outsider savladao je šampiona UFC-a već u prvoj rundi tehničkim nokautom. Nakon meča, St. Pierre je rekao da je previše olako shvatio ovu borbu. Ali ovaj poraz je bio okidač koji će Georgea odvesti u sam vrh UFC-a, dovesti do kuće slavnih te u konstantnu debatu da li je upravo on broj 1 kada je reč o MMA sportu. E sad, sjećate se dečaka koji je tukao Georgea dok je bio mali? A few years ago, I drove my car on the street in Montreal. It's like in the evening. I see a tall guy coming at me, and he begged for money. Put down my window. This guy, I swear it's true story. He's the guy that used to bully me in school. I say, I don't want to say his name, but I say, hey, wait a second. I park the car, go talk to him. I say, what the hell you doing here, man? He's like, and he thought I would be angry because when he see me, he saw his reaction. He's like shoot, like now I'm world champion, you know, Right. like I can beat him up, you know. Right. Back in the day, he was like 3 years older than me, was bigger. He was beating me up in the bus. This guy. Now he see me, he's like kind of a scare. I get out of my car. He don't know if he should run or not. So I go to him. I say, what you do here, man? He's like you. He's like, yeah, I know, but things doesn't go well for me, you know. I was like, all right. It's like, man, you're a tall guy, you're good looking. He's like, what you doing here, man? It's like, I give him what I have left on me, you know. Like, I don't remember, like 100 something, you know. I give him, I say, get out of here, man. It's like, you're full of potential. It's like, get out of here, man. Like, when I was young, when I wanted to be like you're a tall guy, man. You're good looking. It's like full of potential. So I shake his eyes, like, no problem. And then he say, thank you, George. He get out, then I don't hear about him. Few months later, I go to my parents' house for having dinner. Then my dad say, you know who come to the house a few days ago? This guy. I'm like, yeah, I met him. He said, yeah, he said you met him in the street, but now he said he came to thank you. He wanted to talk to you, but I said you don't live here, and I didn't want to give you a number. But he said, look, George, he talked to me. And he said he changed my life. Now I have a job and I feel good. I just want to say thank you to him. And it feels so good. Like, Wow. Just when I met him and I
get angry at him, like, because it was still there. He did very bad stuff to me when I was young, but when I see him, it made me feel good, kind of a relief now. Usledila je pobjeda nad Joshom Koschekom, a s obzirom na to da Matt Serra nije mogao da se bori, Matt Hughes i GSP borili su se za prelazni pojas koji je na kraju pripao St. Pierre-u. No UFC-u 83 19. aprila 2008. godine u Montrealu, na prvom događaju UFC-a u Kanadi, St. Pierre se konačno ponovo susreo sa Mattom Serrom. Na kraju je pobjeda pripala baš St. Pierre-u i to nakon što je sudija bio primoran da prekine meč, jer Serra nije mogao da se odbrani. Nakon toga ređale su se odbrane pojasa. Prvo je GSP savladao Johna Fitcha, koji je pred njega upisao čak 16 uzastopnih profesionalnih pobjeda, a potom i dugo čekanom meču ponovo sa BJ Pennom. Upravo taj okršaj prepričava se i dan danas, pošto je borba završena posle 4. runde, kada je ugao BJ Penna zatražio da se meč prekine zbog povreda. Kasnije je Penn priznao da se ne sjeća ničega iz 3. i 4. runde, jer je bio previše ošamućen i pretučen. Dok je jurio savršenost, svi drugi su jurili njega, jer je gospodario divizijom. Usledile su odbrane pojase protiv Thiaga Alvesa, a onda i protiv Dana Hardija, da bi potom u revanšu savladao i Josha Koscheka. Potom je Dana White nakon događaja otkrio da će naredni St. Pierre-ov rival biti Jake Shields, a ukoliko njega pobedi, GSP bi dobio priliku da se bori sa šampionom srednje kategorije, Andersonom Silvom. I to mu je pošlo za rukom. Pobedio je GSP i Shieldsa, ali nije bilo okršaja protiv Silve. Umjesto njega pominjao se Nick Diaz. Na kraju ni od toga ništa nije bilo, jer se Diaz nije pojavljivao na zvaničnim medijskim događajima pre borbe, pa je umjesto njega trebao da uskoči Carlos Condit. Međutim, St. Pierre se u međuvremenu povredio, te je i ta borba morala da sačeka. I na kraju, u novembru 2012. godine, St. Pierre je uspio da savlada privremenog šampiona, Condita, i ponovo odbrani pojas. Nakon Condita sledi borba sa miljenikom MMA sveta, Nickom Diazom. I don't think George is hurt. I think he's scared. I think he's scared to fight everybody right now. What's up? Where you at, George? If you want to touch up, do it now. Go back to your corner. For the champion. Good jab landed right away by Nick. Nick turns. Of round one. Postures up. Nick is looking for that Kimura. And still, the undisputed UFC Rush St. Pierre. U novembru iste godine GSP se borio sa Johnnyem Hendricksom na UFC-u 167. Borba je bila izjednačena, te je šampion u nekim momentima bio u ozbiljnim nevoljama. Johnny je uputio nekoliko strašnih udaraca, a šampion je uspio preživeti. Mnogi su verovali da je izazivač zaslužio pojas, međutim, odlukom sudija, Kanađanin je ostao šampion te upisao svoju 12. uzastopnu pobedu u UFC-u. Nakon pobede, George se povlači iz UFC-a u prajmu svoje karijere na 4 godine. I think I was in depression a little bit. I had a lot of pressure for too long, a lot of criticizes, and the weight of carrying all that, like I had a lot of also personal issues, plus the carrying all that weight of being champion, defending the belt, the criticizes and everything, it took a toll on me. Usledili su i određeni medicinski problemi, te se u jednom momentu postavilo pitanje da li će St. Pierre zapravo moći da se vrati borbama. 2016. godine pojavile su se informacije da bi se bivši šampion mogao vratiti u oktagon. Međutim, nakon duge pauze, St. Pierre je bilo potrebno nešto novo. Dokazao je da je najbolji velteraš sveta i to mnogo puta, te je odlučio da stupi u novi izazov. Izazov koji će ga učiniti dvostrukim šampionom najveće MMA organizacije. UFC je zakazao borbu sa legendarnim Michaelom Bispingom, koji je u tom momentu gospodario srednjom kategorijom. Tokom perioda priprema za svoj posljednji meč protiv Michaela Bispinga za titulu UFC šampiona u srednjoj kategoriji, a tokom trening kampa, ujutru je GSP osjetio jake bolove u stomaku, a na dan borbe imao je i grčeve i morao je da ide u toalet, gde je primetio krv. Zbog obaveza oko meča nije mogao da uradi kolonoskopiju pre borbe, što ga je dovelo do straha da bi mogao da ima rak. Nakon borbe uradio je potrebne pretrage i dijagnostikovan mu je ulcerozni kolitis. Veruje da je stres uz pokušaj da na silu dobije na težini za srednju kategoriju doprineo razvoju ovog stanja. Dijagnoza je značajno promenila njegov život i ishranu.
prešao je na post i počeo da konzumira hranu bogatu kolagenom, fermentisanu hranu, voće i bobice, kao i čorbe od kostiju, što mu je pomoglo u smanjenju simptoma i poboljšanju kvaliteta života. Uspeo je tada legendarni GSP da savlada Bispinga submissionom u 3. rundi i tako postane šampion srednje kategorije, a ujedno i tek 4. borac u istoriji koji je dolazio do pojasa u različitim divizijama. U decembru iste godine St. Pierre je odlučio da napušta titulu u srednjoj kategoriji, a nedugo nakon toga odbio je i meč protiv Habiba Nurmagomedova koji ga je izazvao. Ispostavilo se da je meč protiv Bispinga bio i posljednji za St. Pierre-a, koji je objavio zvanično povlačenje 21. februara 2019. godine na konferenciji u Montrealu. U njegovom rodnom mestu otkrivena je bronzana statua u prirodnoj veličini i to u smouglu, a u svakom od uglova na francuskom jeziku ugravirane su St. Pierre-ove osnovne vrednosti: porodica, istrajnost, mudrost, integritet, velikodušnost, poštovanje, kreativnost i čast. Takođe, odlikovan je ordenom sporta i primljen u kanadsku sportsku kuću slavnih. Legendarni GSP za sebe ostavio veliki trag. Osim što se sada bavi dobrotvornim radom sa svojom fondacijom, St. Pierre se upustio i u glumačke vode, te se pojavljivao u nekoliko značajnih ostvarenja, a imao je priliku da igra i sa svojim idolom iz detinjstva, Jean-Claude Van Damme u filmu Kickboxer. Osim toga, jasno je da se St. Pierre smatra jednim od najboljih MMA boraca ikada. U trenutku povlačenja imao je 13 vezanih pobjeda i skor 26 pobjeda i 2 poraza. Ono što je posebno zanimljivo jeste da je sa svojih 37 godina, nedugo pre penzionisanja, bio rangiran kao 8. borac na rang listi boraca pound for pound. Prema svemu viđenom, George St. Pierre je legenda ovog sporta. GSP je svojim revanšima protiv Meta Hughesa i Meta Sere pokazao šta znači biti istinski šampion. Nije samo porazio svoje rivale, već ih je deklasirao, osjetiši poraze na način koji je učvrstio njegovu reputaciju neustrašivog borca i majstora strategije. Ti trenuci nisu samo vrhunci njegove karijere, već i simbol njegovog karaktera, odlučnosti da uvek ustane, suoči se sa izazovima i prevaziđe ih. Njegovo nasleđe nije samo u pobedama i pojasima, već u inspiraciji koju pruža milionima širom sveta. George St. Pierre nije samo legenda MMA sporta, on je primer kako se snaga uma, posvećenost i vrednosti poput integriteta i poštovanja mogu pretočiti u uspeh, kako u sportu, tako i u životu. Njegova priča je priča o nadi i veri u sebe, poruka svima nama da nikada ne prestanemo sanjati, raditi i verovati u bolje sutra. Ljudi, pre svega da vam čestitam novogodišnje božićne praznike, želim vam puno zdravlja, sreće, ljubavi i uspeha na svim poljima. Hvala vam što ste odgledali još jedan dokumentarac na kanalu Clyde Sport Channel. Nakon promesa odlučio sam da ponovo odradim priču jednog UFC borca, a to je naravno legenda ovog sporta, George St. Pierre. Bacite koji komentar, share, like, subscribe i naravno pišite u komentaru kojeg biste borca želeli da vidite u narednom dokumentarcu. Hvala vam, vidimo se.